Zovem se Ana. Imam 24 godine. Iz jedne od zemalja regiona sam. Završila sam fakultet i željela sam da nađem posao. Preko poznanika sam saznala za agenciju za zapošljavanje, kao i da postoji slobodno radno mjesto u mojoj struci u susjednoj državi. I odlučila sam da odem tamo i saznam više detalja o radnom mjestu. U agenciji sam pričala sa čovjekom koji me uputio na razgovor sa direktorom hotela u kojem je bilo slobodno radno mjesto na recepciji. U toku razgovora sa direktorom rečeno mi je da ću uz platu imati besplatan smještaj i hranu. Svi uslovi su mi odgovarali i prihvatila sam posao. Prva 2 mjeseca je sve bilo kako treba. Redovno sam primala platu, nisam radila van dogovorenog radnog vremena i kako se sezona bližila kraju, direktor me pozvao na razgovor. Rekao mi je da ostaje bez sezonske radne snage i da bi bilo dobro ako mogu nakon radnog vremena da ostajem i pored svog posla obavljam i poslove sobarice. Objasnio mi je da bi to trajalo samo mjesec dana i da mi ne bi bilo dodatno plaćeno, jer smatra da sam zbog njegovog korektnog odnosa za 2 protekla mjeseca bila u obavezi da mu na taj način pomognem. Uostalom, rekao mi je, radit ćeš i tokom zime, doduše sa manjom platom, ali i dalje sa besplatnim smještajem i hranom. Poslije malo razmišljanja sam pristala, jer sam se plašila da ako to ne uradim, da ću ostati bez posla i na ulici u tuđoj državi. Par dana prije isteka tih mjesec dana, direktor me pozvao u svoju kancelariju. Razgovarao je ljubazno sa mnom i rekao mi je da se jedan bogati i ugledni čovjek raspitivao za mene i kao da me zapazio na recepciji i da bi želio malo bolje da me upozna uz večeru i piće. Ja sam mu jasno stavila do znanja da to ne želim. On je pokušao da me ubijedi da pristanem, jer je on navodno osoba od povjerenja i ugledan je u društvu. I dok sam ja govorila da ipak ne želim da idem da se nađem sa tim bogatašem, direktor je ustao i iz torbice izvadio sva moja dokumenta i pokazao mi ih. Njih je bez moje saglasnosti i znanja uzeo iz sobe u kojoj sam bila smještena. Rekao mi je da će da ih drži kod sebe i da mi ih neće vratiti dok ne ispunim njegov zahtjev u vezi bogatog gosta. U šoku sam izašla iz kancelarije, potrešena, u strahu da i ja ne postanem žrtva trgovine ljudima, misleći da je klopka oko mene osmišljena i da nemam izlaz. Tako ucijenjena, otišla sam na sastanak sa tim čovjekom. Bio je 30 godina stariji od mene. Uz večeru mi je pričao kako za mene ima dobru poslovnu ponudu, posao hostese na jahti. Da je to lagan posao sa dobrom zaradom, da tamo već rade 2 djevojke iz moje države. Nakon večere me pozvao da pođemo zajedno na jahtu, jer je baš te noći priređena zabava. Rekao mi je da tamo možemo da razgovaramo o poslu i sretnemo se sa mojim zemljakinjama. Nisam imala izlaza. Sama i bez dokumenata u drugoj državi pristala sam i otišla na jahtu, nadajući se da se neće obistiniti moje loše misli. Dolaskom na jahtu zatekli smo grupu starijih muškaraca i par djevojaka koje su lijepo izgledale, nasmijane, pile su koktele i razgovarale sa tim muškarcima. Svi su bili izuzetno ljubazni. Poslije 2 pića bilo mi je muka i bila sam dezorijentisana. Nisam ni slutila da su mi u piće sipali neku vrstu narkotika. Krenula sam da odem sa jahte, ali su me zaustavila 2 čovjeka iz obezbjeđenja. Od te noći počeo je moj pakao. Bila sam gurnuta u mrežu trgovine ljudima. Sve je to trajalo više od godinu. Prisilno sam konzumirala alkohol i drogu, a vremenom sam i postala zavisnica. Gazde su dovodile klijente i na taj način me seksualno eksploatisali. Jedne noći na jahtu je došla grupa klijenata. Sve se odvijalo po ustaljenom režimu. Jedan od tih muškaraca je stajao sa strane i kratko porazgovarao sa mnom. Onda je tražio od našeg glavnog čovjeka da me izvede sa jahte, rekao da će me brzo vratiti i da će za tu uslugu mnogo da plati. A ja sam bila prestravljena, jer nisam znala što me čeka kad siđem sa jahte. Gazda je pristao.
Čim smo malo odmakli, čovjek koji me izveo otkrio mi je svoj pravi identitet. On je bio inspektor na tajnom zadatku. Poveo me je u stanicu policije da dam izjavu. Po prvi put, nakon dužeg vremena, sam se osjetila sigurno. U postupku koji je trebao da uslijedi sam bila oštećena i dobila sam status zaštićene svjedokinje. Policijskim i pravosudnim organima ispričala sam sve što znam. Nakon toga, trafikanti su uhapšeni, a ja sam ostala u skloništu. Liječila sam se od zavisnosti i išla na psihološke tretmane. Do izrade novih dokumenata i vraćanja u svoju zemlju, lagano sam se oporavljala. Ali i sad, nakon 4 godine od svega toga, nisam uspjela da se u potpunosti izborim sa strahom i traumama. Kasnije, kad sam se vratila u svoju zemlju, našla sam posao i nastavila koliko toliko normalan život. Imala sam sreću da sam se izbavila iz tog kruga pakla i da mi je porodica prije svega pružala podršku i imala razumijevanje. Moja poruka za sve djevojke bi bila da prilikom traženja posla dobro provjere oglase koji su previše dobri da bi bili istiniti, da dokumenta ne daju nikom ili bar kopije istih zadrže kod sebe, da porodici jave tačnu adresu i vlasnika, to jest gazdu kod kojeg rade, i također im ostave kopije dokumenata. Nažalost, ja sam se uvjerila da žrtva trgovine ljudima može biti bilo ko, da su trafikanti perfidni, bezosjećajni i skloni svim laskavim obećanjima da dođu do svog plijena. Žrtve koja će im prisilnim radom i seksualnom eksploatacijom omogućiti enormne svote novca. Informiši se i zaštiti od trgovine ljudima. Budi jača od straha. Izlaz uvijek postoji.